Umjago wamatubane Imbube Marathon ube impumelelo lomuhla lapha enkundleni yemidlalo kwaSomhlolo. Lo mjago wempumelelo njengoba emakhulukhulu eMaswati nalabo labachamuka ngaphandle bawungenele naloku belikaze libanza lishaya emkantsheni. Kanti-ke imbube yemhlaba kulomsebenzi bekade imelelwe ngumthanenkosi Sikhanyiso inkosatana leyethuleke inkulumo yengwenyama ngekusho ukuthi iyabonga kakhulu ukuthi bantu bakukhuthalele ukuqinisa-ke umtimba ngako kutivocavoca nekungenela temidlalo. Inkosatana ivetile ukuthi lokhu kungenela-ke noma kukhuthatela kungena temidlalo keke kubeka umuntu emathubeni lamanyenti emazingeni yemhlaba njengoba labanye bami bayahamba bavakashele lamanye emave lamaningi emhlaba kuyongenela imincintiswano nekutfola emathuba langcono ayo-ke imisebenzi nekuthuthukisa amakhono abo. Lokuphelela futhi masinyane njalo lamhla la kaSomhlolo kuthi ngomba ukuthi imitimba iphilile anikakhathali anikangina amadvolo ngasemakhayeni nangemambala kushukumisa umtimba kusita etigabeni letiningi emtimbeni engqondweni emoyeni emmangweni nektemvelo. Kwekucala umuntu kumengetela tinsuku takhe tekuphila kuvikele phindze kwelaphe tifo letingetukwelashwa nabodokotela labangeke batilaphe njengekusukuma kwemuntu lohamba ngesitulo. Ingwenyama igcizelele kwekuthi akusiko-ke kamphela ndzaba la ibheke kwekuthi eMaswati afake impela emandla aze ayomelela live emincintiswaneni lemikhulu yemhlaba kule Big Five, the IBMW Berlin, eJalimane, eNew York, eChicago, eBoston, America, neLondon Marathon. Imbube yemhlaba iphindze futhi yabongela eMaswati ngemsebenzi lobemuhle waphindze futhi waba nekuthula wahamba nakahle kakhulu walolu khetfo. Lokuphuma ngetinkani kwenu nebekunene kwenteka nje live lisephesha nekenemsebenzi lomkhulu welikhetho. Ngako lwandle luyadumisa ninebekunene umgqumo kulomsebenzi welikhethweni lobemkhulu waba nekuthula kwaba nekuhloniphana lekungisona sipho lwandle lesilicelile esiveni. Lo mjago bowukaze uhlukene ngetigaba letintsatfu njengoba bekhona i-10 kilometers, ikhona i-21 kilometers bese kuba nayo i-42 kilometers. Labanye bebangenele wona-ke umjago egameni lendlovu yemhlaba bebangenele i-3 kilometers lekubantu labadzala nalabo-ke labakhubatekile. Loyo beyakathi yaphethe kadlela Ndvongeni lekungibona labende lo msebenzi wembube marathon umthanenkosi lonkokhela ubonge kakhulu ukuthi sive seMaswati sichubeke nekukhuthala kungenela lo mjago naloku kukeke kwaba nekuphathamiseka ngesimo semkhuhlane we-COVID-19 eminyakeni lembalwa leyengcile. Sibonga ngeke ingwenyama ngebuciko bayo ngekuhlakanipha ekuholeni sive sayo wekunene ngobe nathi nayifika lekithi ifika isicambitele nje ukuthi bambani bambani lamagama lawo umuntu omdzala avele asakhe nge 3.3 kilometers yayingekho bekunene indlovukazi leyaqala lokuthi bogogo nabomkhulu nalabangabona emehlweni nalabamba ama wheelchairs bavele bangene lapha ku 3.3 asisha letanja lenzaba leyo. Umsakado weChannel Yemaswati uphindze watfola lithuba lekukhulumisana nalabo labahlabene kuwo lo mjago. It was fine, it was a little bit tough, yeah. And how did you manage to win a whole 42 kilometers? Yeah, I just push and go.
But I tried to climb those mountains. I was struggling to climb the mountain, but I managed to come back. It was hard for me, but I managed to get position 1. Congratulations. And what would you say to other aspiring athletes out there? Yeah, only one thing I can tell another athletes, they must train hard. Yeah, and tough course. Don't just go and to train in flat course. Sometimes you must go there for the hill works. Namhla 10 kilometers beyimnanzi kakhulu, le weather bezivumela kakhulu, bekungashisi nanoma vele uyathi ukuthi vele irace ihlala nema challenges ayo marayi. I-enjoy le esikhona kuyi-enjoy ngenxa yale weather beyikahle kakhulu nje. Wena njani ukuthi uzophume number 1 wena? Well kujima uplane kahle, utimisele la kujimeni kakhulu, ube ne proper planning yokujima. Ube honest with yourself mawujima utati ukuthi kufuna ufollow up iprogram ukuze ukhona kufika la kule stage lokuso. Bako lomunye lofana lona utawuphinza futhi ubuye eminyakeni lotako kanti ke Maswati yakhuthata kusabe lokade icecesha kuze ukuthi incumbi yale mihlomelo itawukuta kuwa abantu balapha even la kaNgwane. Kubika Khanyisile Mabuza endzabeni temsakado Channel Yemaswati ngina Julisa Mamba sika Somhlolo.